Ilega Jiwan Sonima Kamo channel lenga number 1 mesaba hinkwayo kumtisela swilo swa xiyimo xa le henhla ena Mr Maponyane I part 2 namuntlha va yisa mahlweni xitori xa vona loko ri ka mga xitwangi xa part 1 famba ni mi yangisela part 1 Mr Maponyane ama fikila ku movha wa n'wina se wu rhangela tiheshe se kuyiwa kaya se hayi thina lava hi kongoma hi fika hi nghena a section F akaya la buti wa mina a va tshama kona se ivi hi reversa heshe ivi va ku xinga chika na ku vutisa sisi ani se ava swisisini and ava swoni ku ni kwate njhani ivi loko hayi a swi bohi ku va ku xinga chika leya heshe ya kona ku ri heshe liya kahle yo pfula hala na hala ivi va dipfula ivi ya ku pfuriwa bokisi ku vanhu va kota ku va vona Mr Makam ala ko mi hembela ximbila xin'wana xiku mara va yi nga endli mbango mara ndhawu leyi ni swi twa ku onge ni nga endla mbango la o se mi la ku endla filimi hi lero a xi vekeni kahle ku demon ruku why u nga susi hasa mara no kahle onge ni nga endla ku xidumbu lexi chika ivi ni ku xidumbu lexi a xa ha fambi ya I demon mara swi twa hayi no man Monte Coma and then Kansas is still up because I'm so far bona ile ku tirhiseni na bona kahle ende vele ku lweni and that's why na lava ya va hleketa ku sesi va yima na mina leswo I ku va bona effort level ya ku yindleni na matimba side ra mina that's why va hleketa ngopfu ku ri Maponyane va sesi ongeti va hi ba hloko aka Maponyane ku no for the sake ya se Joshina no morning a endli leswiwani mo swi tshika mo swi because a ni fanele na ku twa ku phela munhu loyi un'wana papa mina number 1 number 2 va n'wi disagiyani mana mina va ta xaniseka loko se a lovini ivi se va ndla hasa so no va ta n'wi pfuxela a va nga pfuxela ma swi vona na loko ma ri tlama makarhi mata ekarhi xi vona vo se va n'wi lava nkarhi lowu sanga lo right ma se swi twa ni vona enga yin'wana loko se endleketa swigedegede leswi ni swi hlayaku la ivi ni swi tshika ivi after ku vona ivi xidumbu xi famba then ivi ni hlamusela van'wana va mfundhisi lava ni va hloniphaku ngopfu okay xidumbu xi fambe ni n'wina mi sala giyani all right then ivi va hlamusela ku ri ku endleka yini ku humelela yini ivi va ku ka hina ha suggesta ku ri mi nga yi nkosini hi mhaka ya ku the way mavula va ya ku ri va vele ka tixini munhu and nkosi mi rhundleriwa halaya aka muti wa papa vo straight loko moya a hi swi tivi ku ri ku endleka yini takwa maybe ku rhange wena I kwata ngopfu ivi vona va ku phela wena se I kandiye aka xitandi xa se u landi nyoka nkeleni va vona right mi swi vule kahle kwala ivi impela ni swi twisisa okay impela va right because loko no ya le ivi is either va chingela mhani and loko va chingela mhani va kandziya ncila wa mina kumbexani maybe va khanya mina hi swin'wani ku va ta ni kandziya ncila ku ni ta kwata kwalaha se ku endleka swin'wana ivi ni ku ya mi right mfundhisi boti hi va hlayisini mi vula kahle ngopfu hi va voni mafambelo ya vona so ankosini a swi bohi ku yiya ku na bokisi ivi se rini na bokisi ri tini kona is fine impela ankosini a hi yangi ivi loko hi nga yangi ankosini loyi ku saladi yaliya va lahliwini mina ni swi twa ku moya wa mina ni twana ku vona la buti va nga tlela kona hi swi behe vutlhari futhi no ntini a va nga swi tivi sa a va lahlini by then vele mara ka ha ri mugqivela a ka ha ri mugqivela driver ximovha xa mina ni tsutsuma ni ya Rotterdam at least loko ni fika a ka ha pfuriwini leswi leve ra hlaya kona ni fika ni nghena na vutisa van'wana ku ve na nkosi wa ka so njhani a mi swi tivi va nga va lahlele hi kwina va ni komba ivi himpela ni fika ni swi vona se ni swi twa ku ni na chucheka even driver ni tlhela giyani so ni tlule phati yin'wanyana la ya serious hi Friday liya
loko mina ni karhi ni nyangatsa ni karhi ni vulavula na sisi lavaya ni nga ta ka ni nga va vuli vito ni nga va fonela ni va byeletela hi Friday va fonela mani leyi mina va ni foyineli va fonela mani va chingela mani va chingela hikuva n'we mi va byeletela hikuva mina va byeleterini ene mani va fela hina swi tiki because a fanele va kongome mina tona joke ya kona yin'wanyana ni swi tekela nhlokweni leswi va ri nandi sali 2 aka hina hi sale hi ri 2 a hi ri 4 ku love sesi ku lova boti ivi loko ku lova boti phela hey a swi famba hi layeni sa fanele ku ta mina hey mese so ka jiwe ngopfu lembe lero hey ene tata kambirhi phela a swi famba hi lembe a swi tlulangi lembe boti va love lembe leri eve lembe leri taka ku lova boti se ku talera n'wana ya jiwe ku dlaya mara xikwembu xi ni hlayisa xi va na mina ene mina a va nga ta ni kota hi vito ra Yesu ende a va ni kotangi ene a sweswi va nge ni koti amen so se i vuya va chingela mhani va byela mhani va ku Rich hi lava Rich kwini kwalani loyi a ndisa mina Rich Rich hi kombela weta nkosini va byetela mhani va ku Maponyani waloye a n'wana wa n'wina ku ya vana va vabya va byela mhana n'we ku n'wana wa vona leswo mina a ni n'wana wa ka vona a ni wa le ka Makovani mana mina a va tirha mapurasini khale before va tirha a tindlwini leyi va ku mina ni n'wana hambi va te ni n'wana mbhuni va te ni n'wana mulungu amapurasini maybe ni fela nhopfu leyi mimbosman va leswo like nhopfu ya bayisisa mara mihlovo mihlovo mara ma swi vona ku vona va vona nhopfu va se vona na xivongo xa vona xivongo xa vona ni xi rivele a va ta yini va ku ni n'wana mani kule mapurasini mi ni kumeke amapurasini le mhani a va tirha kona leyi i vuya byela mhani ka mhani a mi swi voni vanhu lava vo ta mi vavisa na vo ta va ta vula namuntlha ku mina a ni wa ka Baloyi mina n'wana mulungu amapurasini a ni wa ka Makovani a ni wa ka Baloyi swo ta swi ta tumbuluka namuntlha na why swi tumbuluka namuntlha se ni ku va vona ku ni va byeleterini so na vona va lava ku meka sure ku ri va vavisana n'wina ene mi nga vileli mina a ni ta mi tirhela vona mi nga zembilela mhana mina so i phati leyi a ni hi siyini ya Friday then a ma ha fiki laha ka ku loko mi ya mangcwabeni va fike va mi komba sirha leri ya ku sirha hi laha va nga lahla kona kusuka laha ke kusuka layani hi vuye in short na family liya ya vana va bamkhulu moni ku a ku na ntwanano mo swi vula ndlela leyi na sweswi na mina ni tibyerini ku mhani after all leswi va ngo English va ngo blood is very thicker than water meka mina sorry is thicker than water sorry ma swi tirhisi sweswo n'wina swi mi tirhela is fine and ni mana n'wina swa mi tirha mara mina aka mina ha swona mina in my life a ku tshama ku ndleka na nchumu kumbexani ni pfuna hi xaka kumbexani xaka ri ku yini vutomi bya mina ndzeni ni fikela ni nga fika kona ku nga ri na xaka that's why mi ta ni khomela a ni swi tirhisi so that's why a na care na ku ni hanya na vona matano va kona aka mina eswo kahle a ni swi vona swi kona hambi ko ndeka nkosi futhi I don't think no ni nga ya leswi nga swi so lava a hi vulavula nyana hi vo Sozusi na va lava ni nga te a hi fi bula sometimes ivi ku va na buti van'we lava ni va vulavula va tshama ka xitani xa papa lavaya van'wana bamkhulu lava at least if I bula lavaya lava munhu wa fona and hi hlamulana kahle na vona lavaya a va na problem mara na vona a va lava ku nghenisiwa ku va a problemeni va yima na vona because le muxara buti lava va te na vona lero a ku nga ha laveki munhu a va ka sayiti ra n'wina mani kumanyana so vo lo fona siku rin'wana va xoweta so ni ku a ni nge va miyeleli maswona a ni nge zeni va miyelela mo ni bula na vona and lexi ni vavisaku ka buti lavawani that's why kuma ku ni va hlamula munhu wo ka a nga voni a va voni so a ni voni problem aka vona mina va ni foyinela na mina ni fanele va foyina minkama yin'wana ma twisa nyana so a na mhaka na vona mi lavaya after all mina ni vurini ku hambi no fa mina a swi bohi na vata futhi kahle ku komba ku himpela a swi vuxaka byi fina nere Mr. Sulu kahle na swi vona ku na vuxaka byi fina ni lovele hi kokwana khale ngopfu
a va nga tangi ankosi wa kokwana se ma swi vona ku himpela kwala a ku na vuxaka munhu loyi a tini hi va lava ni va vulaka buti laha loko nkosi humelerini futhi ni tivisa ni va tivisa ni nga va tivisangi tiso kahle I think volo xithu va foyini na buti laha ma swi vona ku lavawani va lava peace lavawani futhi na ku na vona vo suka u siva tekini maybe ni nga manyukutaniya maybe ni nga ngheni mutini a mutini ni nga ngheni ni fika ni tiyimela handle vuya ku ni ya nghena amasirheni hale ka munhu amasirheni hale ka munhu ni nge tlherisi hi munhu mo hi ya nyamaketa vuya Fine. I'll do it myself. Takata Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you. But if you are a Brubaka, let me tell you that I am Adobe Conqueror. Angihlanganisela tafula pandeka gondolo oshema dala sai. No toku tsepu. So no yanfuni hey baba bamshi bekelwa la ubudula hloko dula. Even comma taxi ayena letlelo. Kona ni comma letlelo ntlakulam side hala. Itlauka mavulu amambiri mahlweni le ndawo seniyiphusha la niphusha iwela ndeni ka goja godlo left right iba ku imbala va famba so a hi ndlela ehlaka movha a ya wa hila minenge ikhoteka ku loko se ni humelela la minenge a ya te ini Evuyisa swa mavhengeleni le ka G1 Solima ka mu channel channel leyi nga number 1 misava hinkwayo Mr Maponyane vele ku sungeni ka xitori xa vona Mr Maponyane hi ku ankosini ku va ku tele swinene mi swi voni njhani ka va ta nkosini wa kokwana luwani wa nkosi wa kokwana ne marume aka nkosi wa kokwana mulala la ameka shoko wa xoweta ku ta kometa ku 18 number 1 number 2 a n'wa talanga leri a roni nga ta ku avata a ku manyaniwe ngopfu ku a n'wa ta vonaka because a ku thuwa matende and loko ni yimini mina a ni kota ku vona vanhu lava nga na vanhu lava a va yimini so botini va vonini komba ku va tini lava ni va vulaka lava va sezo swina vanhu va vulaka va ringetini ku fona na vona va ku hi twe nkosi Maponyane hi ta na vona va fika mara reason yo ya ku va nga ta ani sure mara at least vona va tsakise ku call ibe kona so lava van'wana phela ku na vana vo hlaya bamkhulu vana lera ku vana vambirhi ni va hlayaka ku boti na sisi lava eka na hlayo lera ku na xikwadi laha hansi leha so swi komba ku lexiya xikwadi kahle a ni tirhisana xona and lowu n'wanyana wa loyi futhi a ni vulavula na yena ni ya n'wi byela timhaka a na mhaka na yena loyiwani because no ku lava sesi wa mina a nga ta va na le nkosini so that's why na hlayelela mina leswo swi endle ku sungula ku hlayelela ku yena loyi ni nkosi wa sesa matanga Kamalu Kamalu wa va nga lova se a swo pomisa kahle swi swa xaka man hi lo hlangana ka ku ku va papa na papa yena va bibula hi munhu un'we mara a ku na nchumu la Mr Maponyane a hi nge siku rin'wanyana vo ta va fika va ku hi ku twini loko kha u vulavula ne a hi nga swi tekeli enhlokweni ku hi le ku endleni ka xihoxo a hi endleni vuxaka mi ngo yini Mr Soli magam mavurisa kwalani yale munhu hlamula hi ndlela leyi anova Easterborn fika kwalani mi swi vula kahle ngopfu mativa loko munhu o ku dyohela mo swi vona ku i ku dulele munhu mara loko tshama karhi a ti sola sana timeje ta sola a ta kaya rhumela vanhu or something hambo inga a ro sungula bebi ka na rambirhi mara
ku na vanhu lava swi tiva kahle na n'wina ku ri ku na vanhu lava loko munhu o va mudyoherini un'wanyana ku na vanhu lava n'wina va hloniphaka hambi o va rhumele vanhu vo karhi loko mara o ya a tisa n'wana loyi ku i kuma ku ma n'wi hlonipha swi nge endleki mi ya n'wi yingiseli mi nge mu futsekisi ku xana ku a ta n'wi yingisela because munhu loyi a nga n'wi hlonipha mani kumanyana swa boha mi n'wi yingisela ende swi nga endla kuma ku ri mi tikuma mi n'wi rivalerile hi marito man'wana lava vula hungu lowu maybe that's why ni fanele va na enga because enga leyi ya ha ri kona that's why namuntlha ni tikuma ku ni ri kona ka channel ntini laha ri ku swilo swa khale i ku enga leyi ya ha ri kona kumbexana mi ta kahle kumbexana loko vo ndla sweswo kumbexana maybe ku nga va ku hola ka mina ku tiva mani se mi swi vula kahle ngopfu kumbexana ku nga va ku hola ka mina loko vo tikuma va ndle sweswo va foyina va kuma ponyani ku na mhaka so hi kombela ku swi tshamiseka a ni va stubborn fika loko ni nge va rivaleli ni nga va rivaleli Mr Maponyana loko ku ri ku muyama titwa ku rayi loko vota a ni vhele loko munhu a khata ma swi vona ku amara se hi mpela se hi mina swi ngo endla nga ku hi mina ni nga wrong hi ku yewu loko tisolini munhu n'wi rivalela n'wina mi tsandzeka hi yini ku ya mi fika mi ku hayi man a hi twananini hi ku hi ngati yin'we sweswo ni nge swi endli sweswo swo ku endla mina yaleyo do yaleyo mi nge yi voni na siku na rin'we why Mr Maponyana yaleyo mi ni twaku ni ngo ni twa swi ni bore ngopfu ende ni twa ku ri vona lava nga ni dyohela ngopfu vanhu lavawani ma ni twisa nyana that's why loko ni swi hleketa ni ri na nyangatseka so ni ta tongi ni hundzuka xiphuva as if maybe mina na va xavelela ende ni va xaveleli na swi ntsanana se hayi yaleyo ni nge pfuki ntini if mina ngome ta yingisela okay Mr Maponyana ani timhaka leti i ta khale nyana ne vo ma 2019 loko hi ta va hi swi vulavule hi ndlela yaliya a mi pfi mi hlangana kun'wana ene loko ku ri ku mahlangana ku humelela yini loko se mi hlangana a hi hlangana mata wa hi nga hlangana sweswi ni vulavula ku phela a ni jikini a ri Rotterdam okay a mi ya kaya a mi ya tikweni a ni ya tikweni so na ku le ka njikini aka boti la va fika ni fika ni xota ni bula na vona ivi kusuka kwalano va ni byela hi mikosi ya leyi ku ni va ri ku na mikosi yinharhu leyi nga landzelela ya kwalaya ndyangwini so a ri maxaka ya vona i maxaka ya mina hi ku i va ka baloyi vona va ri a hi ri nkosini kwi so swi komba ku na mikosi yaleyo a hi nga yi tivi swi komba ku ri ku na mikosi leyi yi humelelaku va yaku hi ni hi nga yi tiviki ende xin'wana lexi ndlaku mina wo fana na mina a ni va tivi maxaka ya ka baloyi lavan'wana lava vona va va tivaku mina ni tiva ngopfu vana bamkhulu ntsena a ni la ku hema aka baloyi ni tiva ngopfu vana va bamkhulu ku na maxaka halana a ni va tivi lavan'wana se vona hi vona va tivaku maxakaxaka lamaya lera ku loko humela mikosi vona va swi tiva hi ku vona va va tiva se hina loko humela mikosi ya lavan'wana ku nga ri vona ivi karhi hi nga swi tivi mo loko humela ya vona obviously ni ta swi tiva ku va ri n'wana bamkhulu mani a nga ha ri vona because hi lava ni tivaku vona ngopfu Mr Maponyana mi vuli mhaka yin'wanyana loko mi kha mi hlamusela laha mo ku boti a ni nga ha va byelangi ku kokwani va lovile mara va vuyi va ta nkosini why a mi nga va byelangi hi ku n'wina vona a mi na problem eyi kahle ku ze ni nga ha ni kahle munhu kuma swi tiva loko humele nkosi wa hlangana nani ene nkosi lowa kokwani hi mina a ni wu khomini hi mina a ni tirha swilo hinkwaswo layani up and down a ni nge swi chavi ku vula sweswo nkosi wa kokwani a khomi hi mina kusukela ku ya muxara ku nghena a police station ma swi tiva ku organize nkosi ku swi tika ku fika kwini mara mi xikombo xi koti ku ni pfuna ni kota ku wu tirha wu endla wu va kahle na ti-video teta mi nga ti vona a ni swi tiku ni le ka yona hi vhe yi nghena kumbe ha ri ka luwa a hi rhangeni hi songa leyi ta nghena liya ku mhasa ntlhela so that's why no rivala a mi hlangana leyi swa twala swinene Mr Maponyana ku na munhu un'wanyana ni vuyi ni realize mhaka yin'wanyana endzhaku ka loko mina na n'wina hi ta va hi twananini ku ni la ku ta mi ta hi gobozela ne ni vuyi ni foneliwa hi buti wun'wana u na xitori xo fana straight na xa n'wina mara xa yehe i makhelwana a hi femeli Mr Maponyana mi ri yini ka munhu loyi a nga ku mi voneni ne mi kuma ku na yena u le ka xiyimo xa so mi n'wi advise yini lexi ni nga advise-aka xona mina a ni ta ku mbilu i xi xin'wanyana xi fanele xi hlayisiwa hambi i makhelwani hambi i xaka hambi yini
wo fane I yima I tiya swi karhi swi tika because loko I nga yimi I tiya I ta tikuma I be stroke kumbe xana maybe I tikume I vabya mavabyi mo karhi mina u khensa hi ku ani le ku vabyeni na swi nga hlangana swona and na yimi na ro tsetselere so loko I ri weak I nga ri na matimba ku fana hina I ta tlela hansi. Okay, vayingiseri va channel ya G1 Soni Makamu channel swa biha loko ni ku channel ya G1 Soni Makamu channel vayingiseri va channel ya G1 Soni Makamu ha khensa ha ri na vona Mr Maponyane na nkarhi lowu taka se hi lava ku ya ka liya yi nga duma leyiwani a hi nga yi tivi hi yin'wana yi nga underground se hi lava ku ya ka liya yi nga duma liya ya ku hambi wa ni dlaya a wu ni dlaya a ni na mhaka na wena hinkwenu hi ta fa hi lava ku twa ku a va cacela yini inkomu. Fine. I'll do it myself. Takata Studios, home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Awusehlangana nanzingo lowu nga ku ringaniki makwerhu. Avuxeni, loyi I Elias Chauke, muyimbeleri wa vunanga bya gospel. Laha u langute chanele ya G1 Soni Makamu, wa mafenya wa ndhuma wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene. Hlayisekani hinkwenu. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi yisa mahlweni nongonoko